ni kutangira program ebyogwembeshi kandi omuhereza erizoba ndo Prevence Kampora. Erizoba netwenda kureba ahakombe ko musingi. Waba noyombeka enju oyine kutandika no musingi. Netwenda kureba ogwo musingi ni kintu cyo kubotiremu nobotiremu materials ziri kwingana shi nobotiremu kikureba ngo enju yawe iyemuka erya hamutindo. Twine engineer Godwin nuwarabe natushobora ahakombe ko musingi katumwakire tutandike turi kuganira tugumizemu ari kutugambira. Engineer Godwin nakwakira program. Nye nakira tweyanjurire deno tugumizemo tugambire nice kiri kwancyetagisa naza kutandika kombe ko musingi. Amazina ganje banyeta Engineer Godwin Atkunda, CEO wa GRI Technical Services, ayeri kushango murumbara offices zitu zirikatete. So wanoza kutandika kombe ko musingi nono itaga ebintu byingi. No itaga matafari agaba kweta clay bricks, oitaga enkogote iziba kweta aggregates, oitaga umushenyi, oitaga simenti hamwe na hardcore. Then tukaba twitaga umusingi nikigiraho kuba noza kombeka haryo mu ruhanga no kuresa ki hardcore abo kujana harama mizi entobazi. Then harya mushozi nkaho mukureba shariso mukoresa clay bricks kugira ngo na mushozi tine mizi umwanya gubonire. So nivyo twaba twitaga. Turi ntuombeka enjo ari kwingana ki? Genje turi ntuombeka aha n'ivyo bishenge bishatu, intebe na biro bibiri, ine sitting room na dining na kitchen, na shed zibiri nyuma niyo misho. Abo ko murembe guruhatiya wembekero umuntu okashanga utamutere mu kitchen ahantu aho kubasa kutekeremera kasavinga abantu utamutere maybe na biro bibiri kuyakufuna umugenyi ninga master we abanaza kunaba ninga kushesha akakora isomwanya ogwe. So this is a 3-bedroom house. Ine bishenge bishatu nukoro kwingana. Dene kindi enju kubeye bishenge bishatu kikarigira proto buhango bwayo. Abo kubaje proti yituno ntombeka ho ringana futi igana ahari 5. Which means imbentarije kuplaninga enju kukira ki proti. Abo kwa abantu babine byetengo yo kushangana na mbekenje bishenge bina 5 kunga prota yinenche. So cyo twashage mu kumukora proti genje bishenge bishada bako niye kufitingaho wakweza neighbor ukiyabeza umuhanda gwenye mu wikari nushanga hasta maheji. Watugira ngo harihe musinge ibakombekeza hardcore emwerye y'amatafari emwere ahabwe nshota gizire nkante wa hardcore tugire ngo hardcore yote kubasa kuza aha mushozi. Hardcore kinta giterira aha nore n'umushozi already kandi tugwine mizi umwanya guri stable wajetegereza. So ataho hardcore karanta saving rero tuyakora ki tutwazikoresa abo kugira ngo umwanya guri raised gurya higuru kandi tugwine ki tugwine mizi. Hardcore tuzikoresa mu ruhanga ombishara abwa mizi kugira ngo amizi tikakurya ki tikakurya amabare. So nicyo ntakorise ki tugambira bipimo byo gukora twantuza kuteka umusinge ninyetaga bipimo ki nibingana ki omururesho. Hate kindi umusinge gwitu ubungu ingana futi 2. Yes. Futi 2 ni maisa mu windesi ko kubana otimba futi 2 zezo ezo wakwata ho. Zezi. Ezinchichi no timba umusinge muhangu deno yombe kita farike. Kugira ngo ko kubana yombe ko umusinge watimba kasinge kake aho gukora ntafunda. Na no kugira ngo twashwe nko gote nyingi ekisika kizagate na gati kugira ngo cubone kibe stable cyame. Kugira ngo washanga wayombeka watimba umusinge muco umuwidesi omumbugazi. So no shanga ngo akasika kazarabaju nekakatar stable naki no musinge. So timba umusinge muhango tuombeka hagati. So no shanga twatimba futi biraho bahango itafani ringana inchi mwenda. So razaje nkahi saje umusinge. Dene kinde kikwatiri na hasi depth of oburingo bwo kutimba umusinge ikirigirenje kuba nonda kora ki kombeka. Hateje no residential tikanyina abinje kibakomanga kanyina ninga store the building. So chokoreye gutabire muringwa. So kwe kubera no mu house nke gintu timba fute mo ne cyuka futi 2. Then kwe kubera ebe bizimbe biringwa bya flat timba futi na hasi ninga 5 kugerera ubuhango bwo kizimbe.
so then hatukumara gutimba nicyo kurebera ntushikamo bukogote blinding layer yes ntukoresa akarusho kabonire kugira ngo ahamo koko banotimba umusinge hari itake ryorobi hari rugumere so hatukutimba twakari yorobi tongera hasi kake twafunara arfam hatu no hokure tucuro bukogote twabahamakire bwa settinga so hate so niko kikuba kirekire ejo nkogote y'uko boshire neije twarabwire kugira ngo hatantandike kuteka kwita fari ryanje ayi ngogote yito nemera izoba rumwe wajushikera izoba abo kubanera inka 24 hours wagitaho neze cyo so umucuro cyumwe ne ya settingire kugira ngo tukore ki twombeka ikizimbe kitu kibakira farm gwo musinje guhabwire ki bata ati twaheza kombe ko musinje gwitu no guhabwire ki kutekaho endijo step yo kugira ngo mutandike kwimusenje ato mburungi kutoramare kombe ko musinje ekinde kikoba kibonire woko maragombeka no back feeling amajeta ba okushuka muitaka yes hato noreba nka saideria omusinje numuringwa so ati koko botatire mu itaka bakirukombeka ibija biteganisa ati kutkomara gombe ko musinje noza kushanga gurinka futo mukaga so gurumwe kina hagati ebyina byingi so twagomara immediately ntugu back feeling oko back feeling ni maisa kiri maisa kushuka muitaka then tukarevoringa konko kuteka muitaka buritaka turi gukora ki turi ku back feeling so ntukwata black soil ejite aburiju shiko musinje gwitu okushiko musinje gwitu ntubaranka ntuteka mu halfway kugira ngo tugurete maramu abo ko maramu yo ne nywanage tinke yitaka wa chumisire wajugomba kitingere ne gora ki ne nywanage tugishukama mizi tuchuma kugishukama mizi tutekaho na keji abo ko ba steps ejo maramu ne batabwira na cement ningana maramu yo okugara nyuma oko back feeling arme miringo ejebiri hariho umuntu ko bayine sente ariko bananda back feeling amarashwe oversight mabana ushicenga kushanga washuka nko gwete yo no musinje gona kandi hariho ababayita bamufuna mpora kugira ngo nabasa ku back feeling itaka ryo nkagomeze makoreki so options ni ibiri nane kine kiragenda kwabura abantu ukombeka kwitwenjweje yo kureba engineer wo kubana ukoresa no wakuremesa ningo gakora ki ukamara abo kuba yakukoresa rusho zikumire ninga kakwabura kubaka kugira ngo shwinga slab sinde zo bagitu kumakombe kenzu zihwaho so in short umusinje process yakubiyorobi ntukoresa black soil tugura maramu tumucompactinga tugomeza mutwora ki twombeka atejo ratio ya black soil na maramu neriyetane ningana tine tukujwanziyamu ecyamani kokombeka tobara umusinje wembeka futo mukago buringwa so noza kukwata futina ushukitaka okuzishukitaka no ushukama mizi bazicumitazi mbweno tamamizi minje bacumita baznaga bene bamara hatfuti ibire zasigara yiguru tuzitaho kamaramu tuziteko kamaramu nayo ushukama mizi tine kinde cyo kujwanziyamu siminti uyuzaki usiga inchi nkibire zorize kushikobuko gote wamara kora ki wamara kombeka ati nindeba aho shikire nkogote zawe enkogote zawe zinindeba ziri mu cement tukwe ratio yazo ni mbiya ratio itukoresa umusinje ntukoresa 1:3 ejo ni maisa ki ni maisa kahubisha tu akashaukamwe ka cement wajetegereza nutabona uteka kahubisha tachikorogo tekamusha hemo ya cement kugira ngo wakorese karusho karo week kare katine mani ijuka obugumu bwenje bwona burangahi umusinje kiminzi wafera umusinje ezutera amareki muzwene murebenje nzitera koraka nebizubya mbitangera ngahi umusinje kana nekinde cyanyiza ko shobora umusinje nekintu cyamana hanju aha wenje ezone zore bayiguru zibonire zinemwe mugongo zinemwe avare umuntu akete ngeje yo muntu buri kimwe cyo nakitangira ngahi umusinje guciminizi buri kintu wata planning ngiro mu musinje ukagushobezo mu musinje ahiguru to kwashemerwa mu nzu yawe hate namabare cyamarunja gashime kwana gakore nkogote twine types nkisha tuzamabare twine amabara ga braka agaga braka ntukira gisinjiro twine naganda garo no magakurga za karuganga mano mukonka ibare runji eri ya braka aga braka gutwisinjiro kugabonira gakora ki
agakukoresa omuntu gute so nitushira kureba ebizimbe byinji nimba mwabyombeka either bigira kuraka on floor oba bigira kuraka omu rubaju so ekyo nakyo nikirigirira aha ntabura y'ebirungo ebimu kuba mukoriisa omu musingi ate ahabwengi ati ko kubarombeka ogwo omusingi kunakushoborera omuntu noshanga atumbekera aha mushozi wakyetegereza ate okishanga oyombekera aha mushozi omuntu nakugira ngu taratema ekibanja so kwa kuba atatemire ekibanja naza kushanga omusingi guri muringwa munonga so which means omusingi gwayenza kosi 12 13 noyina okusiba ki bimu which means otagusibire bimu nokukora ki naho kushanga gwazamu ki kungamba bimu amene waso butayintegeze nkayo meso kukwata emitehimbwa mbwino ukasaba kwetorora ki ejiyona konka yeryenju ngufero nomo nkayotemye ekibanja takwenza futi 12 13 aho noita kwetaga kora ki so noho kushanga obuzu bwona resho warenza rushombi wakoresa rushombo omusinge omusinge kamuningo kabara kusiba bimu noza kushanga gwakora ki gwatera kuraka kandi twaruzinga ba client bitu hata nashanga mweji kuraka ninkora ki kuraka izo mwezi nizirupairingwa abo kuba ibintu bintu bibaho kandi biri nomo kuraka ijo ntujigarikamu hari options nk'ibiri abantu basa kuhenda tuhombeka busya ninga tutekamu emitehimba mwe tujigarika mwine case abo ko abwiro bwinji kwa kugireba abantu agira ubwoba akijuka akasente katiremu yarenje yatera kuraka konka sometimes nayo nekorwa ejo garaka murembe so hatejo nkogote twatiremu neine kwiryo mbwire burukwingana ki omu bwinji burukwingana kiyona ati no maisa geji abo kuba ko kushwengo gote noreba ntushka geji ya inchi 3 abo kuba washuka ka geji kake kandi hati noza kuba no shanko uri utashuka so no haka branding ire yaka inchi 3 kuja unita fari yako zorwe kozeki rahami so ntushka geji ya inchi 3 then tushko musinje gona you get then twamara istafara stamajagati kiringo ko wakuba ustamuko mu pick up oryenye oristamenyuma kimini zene time nogera ki nogwa so no ino kuzagati so that's why ntushika chango geji ya inchi 3 then tukora ki itafara zagati reverse stable twosire ntureba hari hamasha ko kushanga bombekere ukashanga gatari kwigana side emwe ningwa side ndijo ningufu nikiretwa kiniki ateje cyo kugamba icyo na mununga no shanga musozi abantu abakombeka musozi abo kuba noza kushanga omutaro kwenda kombeka katabare nkishomero ishomero ringwa ayine classes nkamukaga kandi itakariye ritemba so noza kushanga classroom 1 iri kucera cyane naki nendije abo kugira ngo umusozi nguvaringa tuguru frati konko mwanya gwa gurufurati eje to kucirebe kikutemba cyerana ecyo nukija twashanga ntombeka mushozi obuno bw'inkiri kiringwa konka na muno hate mu residential tutwakibukora ushanga noza ko mu sitting room oshuma hatsun to making sure ngo twayembeka musinge twagutungura wachetegereza ejo nazankahi arevu minus ngezi classroom zi business konka residentials nendo umuntu yazo munju ahurire mwene embonerire no makutaho munju kashanga no shuma hasi ori arya higuru so ntushara mutu yona turonda revemwe atenje koraki dene kindi anza kushoborera height yo musinge arabo kushanga omuntu nambe ko musinge guma hasi wachetegereza ushanga yagombeka nkakosi biramuto gwenchi gwitaka atenjure kija etahankayi so hatu ko kombeka katabarenka omusinja ho koma norenzi ho kosi nkina kujango njo zenkahi nane injura yija yetororeki omusinje etakata haki omuntu watugambira aha musinjo gwa hardcore watugambira ngo hardcore bwiro bwinji nozukoresa omnyanya y'ebishara hine ebikebinde byamaje bikombe kisibwa hardcore bitare bisharara ati na muno ngatontombeka nkebikari norenke kikari kankwe example ekikari ikice rya heru na tikine rufa higuru situra kirbeya twati conditions kujango njwane ekitera so ati tafara ko kushanga hansi wabanza y'amatafara gitwa gaga kire bricks agagitwa gano magutuka zinyihanga zankahi
so nagaraka kuweinga ofukare kuteganisibwa mizi garaka kukura mwenu kurugunaka gaka so ntubanze yama aga block sezo nanke jihad ko wachetegeza to raisinga tuzombeka iguruzirenga ki itaka kugira ngo wakutoba tafaro buke hato bushanga no mu condition atari mu mizi gona nane kindi tubasa kuzombekesa twayombekese kikari ahandi arona nabwe tunena types ibirezi tukombeka mahadu ko hari abaziteko mu musinge bakazihonda hondo ubuntu buke munonga harunga mizi kandi hari kugira ngo nanda jombeke egumere erinko kwere fashion yayo erenge ki namuno amabara mingi waza kabare soro nugo bakucara kombekese abo kugira ngo kandi bo tubine material ya bricks abo kubaro umwanya gwo kuzamo kashanga utakubona mu kutera itafari abenshozi nkahi konkaruhanga kabahama baregariki gine shape nunje atoshanga bagombeke seju barga nkahi amatafari hatishi ni chikuru kugira ngo naza kutandika enju nyine kubanza na teme kibanja ati ekintu kija kiti enju wota gitemire kibanja katubare wanombeka mushozi enju koko wota gitemire kibanja enju customer je karante ne ndere muremire materials ziba nyingi wachetegereza so okuteme kibanja kirbeta hahari hantu hari inclined kare mbweni hine nkakashozi then hari flat ikibanje kitakwetaga hata naza kukombe keji floor yanje kuza kugisya aho kugira ngo nshemerwa nenyu mukizenju nebe maziroho kintu kiro kwingana ki ati roughly in short materials nesente material ati ngogo aho tukuriyo tukora igihe tunegije bishenge bishatu bishenge bishatu so mbenje barira amatafari kebix amatafari 15 amatafari 15 muno hati itafari mutugura 5 so dene shawo za simenti tubarireshaho 30 umushenyi hati norebo bwiro bwinji hata abantu nco bakoresa sino twaka munonge motoke bahango abo kwenda kusevinga ki omukosti araboko bati twinene kine cyo takamanye kugira ngo umukombe ko musinge cyo ko twese umushenyi murungi umushenyi nago nugumataringa mu resho tukoresa so ati so mbwe nataho so najangu tube tupanye amatafari 15 nane kindi hate bintu kananka itobo kubashomere tokushana n'umuntu urukombe kasayita taragire nkai mushomere na muno abantu binji nore naje atazasayita cyo yakwata bungu yaba engineer ngo yananga atachimara ushanga nateganisa client ya mutafara gabura kokita ntutama tubara mbara je bishenye bishatu nenda amatafaraga amatafari 15 you get imbaye makrati ndamuteganise abo kwatu n'abantu binji bine mu Rumar Kampala rinkaya Dubai ina munungu tombe cha mununga bakadama hatu chubambari amatafari 15 tugaho so no stama obarate tubari amatafari 15 kire bricks tubazire motoka ntona nakwitera cyo mushenye kugira ngo tubazire motoka nkina woko sesunu twaga no kozire ki no saving then tubaresha mu 30 then tubara trip mu yamabare wachetegereza so tuba trip mu yamabare nibibitahoyo abo kwa kavirana kija kuja bwanyuma ikindi no butubwo kusetinga wachetegereza ate cyo kija kinkostinga kiri kwingana ki so hataho tubare miliyoni mushanju abo kuba ati kino niza kwizira umusingi nugo kutwara sente zirinomo abo kugira ngo rusho atikankwe example ataka hatu yo tukoresa rusho yitana umusingi abo kugira ngo mani mpindura ka rusho nyende kugira ngo akantu kabeka kaki karfamu rena hikayiguru narga kavera imbasa kwino mukorese mukaga abo kugira ngo umusingi ngo kutwara simita abo kuba niyo first foundation so ati ka rusho nuko kakutuma simiti zakora ki zakanye wakoresa rusho nyingi atumusingi kugira ki nokwemura abo ko benzo kwemura kwayo nawo musinja so musinyere ikintu cyamana haje so hati ogo musinji no tukoresa mushenyi aho kanimanya ngo hariho omushenyi bikabinje hariho go gukombeka go kusimuza go gukora ki omusinji henyine no mushenyi cyo gushemekwa no gutandika no musinji gwawo gwenjo omunankeji omushenyi gutukoresa ntugweta Alexander
nugugwa binja bakwita gonyanja yes wacenga ninga gogo rujuma ruce wacetegereza abo ko bati imbara ijuremo imishenyi nyingi y'ikipuri kandi ko example reba ibishenyi byo kubana urebera inke bitaka bya buraka ngo no bijwanze mu bukora ki binanga ohererwa kumango musinye n'gwenki niyenju abo ko bomushenyi ogo nagama no gurujuma rahango yuno urabagwito gwa plasta ninga fruwa kunkana gukombeka ki enju wateka mu mushenyi mbogo gunkura gwa kirumba rebinde ngo babijwanzamo tibukwata simenti icyo naco neshonga mpango abo ko bayirimo urujuma so ko kugikwata simenti amusinje ngo bakirasi hariho ekika kya simenti ekinyine kukoresa aha kutandikana n'omusingi gwanje tuyine bika byingi bya simenti tuyine tororo tuyine simba tuyine hima konka sofa simenti zona nazikora abo kugira ngo ninkoko kufura tamwe kugira ngo yoni nyama zitagasheru utinkunywa gagandi which means zona unkano ore kuzukunywa zijaki zitambura so in short simenti zona zitune za tororo hima simba zona zikora ki nazombeka ekikumataringa noroshe yuwakoresa omukahuba watamuna kegizinga waketegereza ntureba ubwo musinji gwo ko gutiri abinshi hari habo kombe ko musinji bakenda bagutandikanise na ebyo makuru gahansi ejo tugira ngo hine kikace chenju ekirukombe kwebye byoma ninga just n'umuntu kwekunda ate burinju koko nakushoborire nicyo kurebera tuyine architect wacenga tuyine engineer so ati omuntu client ko kuba ine cyetengo cyo kombeka enju omuntu wakubanza kuri nabanza areboha architect hata ogono bamweto mukubo wenchi wa plan so ko kumureba umuhe kiteka teko cyawe wacetegereza umujo tunyendeje bishenge bishatu nyendo ndijo ndara higuru wacetegereza nyenda mana ni cyabana hatu wona akusitama wacetegereza arebe enju bishenge bishatu eine bugazi ki netaga buzito ki wacetegereza so kwa kusitama yashanga hatu nkoko koriza kedezi rya muhanda akiteke na stama twine na kwante surveyor naza kusitama bare kundabe nayo mbekenju ya froze mukaga wacetegereza nenda abantu neza kwa nesta abantu bakwingana shi which means nho kushangira nico korebera iyo tareneje mtimbe kubera mu mushunda buri kizimbe kine mtimbe itakwingana mu size abo kujyango na capacity y'abantu bakubamba kora ki road iye kubane kwegura te kuyingana hatware bizimbe bitebo hanga byayize view empagine yingana ka mpango munonga wazo mbuzimbo butushanga kantu karakachi which means mbaba barira height yenju oburingwa bwe bwerabe yine zazige zitunomeze zo kureba izo ntuzombeka emitembo shanga twagitashe duhunga okay ninyenda ogambiro go muntu ryo nateka kwombeka nayenda kombeka enju nkeji eyebishenge bishatu ninyenda mushoborere okuza kugitandika no kugihendera nekimara ho kiri kwingana ki nayetaga kiri kwingana ki kandi ashimwe kuba naronda muntu ki ashimwe kuba namombekera enju kozi twina bombeke binji konka tubura umwombeke ngo ni engineer ashimwe kuba naronda muntu ki ayine bisanirizo cya ine bihandiko ki kugira ngo amuhereze ekipeme kishikere ayombeke enju tarije kumuteganiza ati referenju ateje kurenje ibishenge bishatu namuno tukize nyoka anye engineer kizize kufuna challenges nyingi hinabona mbekira amaju gakaremera nkahi abimu uyombekeje remera nkahi amusingi in short no stamana client ukito ba engineer no stamana client omurebe kitekateko ceye namuno ombuza ine shiringi zingahe abo ko babantu binge nakwata natere diriye yabona miliyoni 2 atinyira kutandikeje ibishenge mukaga wacetegereza diri yamare koraki yabura atakoraki aho kugira ngo akabe nakwata yombeka kasente kacakaine wacetegiza ayombeke yarevo yeye abo ko bari umuntu wo kombekera akakujya ngo yandeje shinge mukaga ntutoreka tukasitama tukabarira nta budget kanejo ya miliyoni 2 yonombe kota oyine miliyoni 2 enjo hendere kozireki yamuremere kare roughly ni short wakombeke genje bishinge bishatu yetekateka na miliyoni zawe zingahi nkaga kandi wotazine ekinkabara abantu bitiyima bakutureba nimbani nyenda enju noreba tukagira challenge nyinzi environment tebonire konka wakutandika enju ati sibano kombeka ushakari wacetegereza abo kubenje wajombeke kamaro wiye neterwa njura
na nanyo wayombekeye nkatamu bukoryo bwona nkatamu karusho kabonire ejura ni igishisha wacenga ate kigishisha waje ngo injini akabaki akaba mubi kumbe nani yo mushawo yamukudreyinga ikatuma twakora ki kama nyana bwe twineba engineer baba yayi akaba range ya million nkaga ati nyenda million 10 ata ho chikwizira na muno twinecyaye yizi aba client nojo barumurumo ayitana nankakora ki abarumurumo na nankakora ki abarumurumo nyunka be ninjira uko umuntu umurumo rebe cyakozire ija site nkaha tukurambaze mu mwete kozire ore client yitakwe mu rugunya beno mango murumo nakora ki abako umuntu hatika kwe kuzamuka je murumo yo kubidinga yabaruko kansozi manka district nyoni nza kwijamba resente cyo ngomba murumo wategereza onija barabe genuine akorego mu kabeyi wategereza yamara kurego mu kabeyi to gudinjina nanda gukora ki niba kumbi yakubarebe kozire ki so in short reba engineer shomero ine bitabo byeye orebe na site zakozire abo ko buri kintu experience matters to yabe wargo bana university baninka wa inu mwaka gumwe nuza kushanga ngeze enjo zitezira mu bukoryo bwa mano tarazi basi so in short funo muntu in experience owakozireho abo ko bati in short hatinke ankanye tinga basa kwimuka kasheshe kamanguru ahani nkora konka muntu nasakora bahari yaje to wayombegere kinoha reka muheki omurumo nane kindi ekizibe kitwine abantu bine mazima obwesugwa wakitegereza umuntu akujyangu nanda aine miliyoni 2 nanda kombe kenju ati oyombe kenju ya miliyoni 10 awe batayenje bacakara ho mwaka gumwe ebisikorene bukungumuka hatoko no takigarakayo wakitegereza ati nyona amare myaka nka mukaga umurimbara imazemu umukombe kanyine mu myaka ine kunka nimpamya tine site yibarambingire koje ngo barambinge kunta kirumbara so which means ko kombeka site nungi yabonere koha ekundije okigishisha bakobingaki baruma baye mutaunore no wakore bicupuri mbakora ki ninga bakoma abuko bano bija bakubara baresimenta ki wa kare kabajengo wakana ukora shori ibi bona shawo kikumuzozira so ubwesugwa ni kintu cyamana murumo yitu gukora hamwe na ukora ibintu byo murembe bari munonga kutayisa site yawe ego mazimana yinashimwe kubatayira abati byose ya nkoko engineer Godwin yatugambira experience matters iwe omwombesho ryokwe wabano yenda kwesiga omuntu rakombekere enju ninge chombeko ekitarije kuteganisa omyaka yo misho ronda engineer oshikirire ronda engineer owamazima kandi ronde engineer owokumanya ngo abushomere otafa kugenda oko kaje tukanze kuronda engineer bakugira ngo okuza kugera enje hamere notandikira ha musingi omusingi wagombeka kubi ni enje yoratunge omusingi wagutandikaje ni enje yoratunge program eji ne kuchibwaho abakiboko amabati kandi abakiboko amabati nibatukora amabati agarya ha mutindo nimanya bagombe kiseho numanye kibokere kutuhereza kiboko ne tuhereza amabati kandi tekoma hakora amabati gonga ne kwereza ne basako ne yombekana namajugawe eyine ba engineers abako basakombe kamajugawe mwene kiboko amabati ne mpangazi ne kwereza amabati agari agabuhangazi buringwa kandi cyabaho ukajikoresa ukashanga ibate rya yorisiskire omyaka 5 negarike kugaruza ibate rindi ne kwereza ibate rindi ekuripressingira webare iwe owaborananye aha program eyo gombechi kankwendeze okubaho kurunji orari kurunji Ebyo gwombeki byaba nibikwikibwaho Kiboko Mabati okorwa mu MMI Steel Mills emwe muri za company iziri kucirayo ubuhango n'ubuhango omukora amabati omuri East Africa.